Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan para siswa, piye kabare? Muga dina iki kowe tansah pinaringan kabagas warasan. Ana ing pasinaon dina iki, Ibu arep ngandharke kompetensi dasar kang bakal disinau ana ing kelas 12 semester 1. Kadhe pasinaon basa Jawi kelas 12 semester 1. 3.1 Menelaah teks Serat Widatomo Pupuh Kinanti. 1.1 Menanggapi isi Serat Widatomo Pupuh Kinanti dan menulis serta menyajikan syair tembang Kinanti dengan bahasa sendiri. 3.2 Menelaah teks geguritan. 1.2 Menulis geguritan dan membacanya. 3.3 Memahami isi teks deskripsi tentang pakaian adat Jawa. 1.3 Menanggapi isi dan menceritakan kembali teks deskriptif tentang pakaian adat Jawa. 3.1 Menelaah teks eksposisi tentang gamelan. 1.1 Menulis teks eksposisi tentang gamelan. 3. Mengidentifikasi kaidah penulisan teks 5 paragraf berhuruf Jawa menggunakan aksara swara. 1. Menulis dan menyajikan teks berhuruf Jawa 5 paragraf yang menggunakan aksara swara. Cukup semene pasinaon ing dina iki. Sugeng hangayai pakaryan, sugeng pepanggihan wonten wekdal candhaipun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.